Yes. Nk'uko bisanzwe rero twongeye kubasuhuza abakunzi ba Cape Max TV. Abakunzi ba Cape Max TV turabashuje aho muherereye hose ku isi, ariko cyane i Kigali mu Rwanda ndetse no mu Burundi mu Bujumbura. Rero turabashuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Murabizi neza yuko tubazanira every day, every weekend show busy. Munsi rero no munsi udasanzwe twemeye kugaruka none nk'uko bisanzwe mu nshingano zacu, ariko twihuse rero tujya ngo tubabwire icyatuzanye hano, icyatuzinduye. Nta kindi rero uyu munsi dufite abatumirwa benshi, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'uko mubona aratangira twibwira, ariko ku batanzi cyangwa se ku bameruka, none nitwa Juda Manzi, niyo mazina yanjye. Nkaba ndi umunyamakuru bihe byose kandi nkaba n'umushakashatsi ku mubumbe dutuye mu uyu munsi. Rero nk'uko bisanzwe rero dufite umutumirwa udasanzwe muri studio za Cape Max TV. Rero nta wundi ni Pole Bravo, akaba ari budusure, ariko amasaha make arabatugezeho. Rero reka tugaruke gatoya kuri Emeline, nawe uyu munsi yadusuye, ariko aravuga ati nanjye uyu munsi muri interview ya Pole Bravo ndabana yijemo. Ubwo rero reka tugaruke gatoya kwa Emeline. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Nawe urakomeye? Ndakomeye cyane. Okay, nice to meet you today. Nice to meet you too. Twahuye uno munsi, urabona ko weekend imeze neza, naho hatameze neza uno munsi, imvura uno munsi, imbeho, but we go just to do some of the good interview and the so sweet interview and the good nice one. And uno munsi nkaba nitwa Emeline, nje guhura n'umugenzi wanjye itwa Juda Manzi. Okay, tuje kugira ikiganiro kiryoshye cyane cy'umuhanzi wacu ava mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi? Uti mu gihugu cy'u Burundi? Mu gihugu cy'u Burundi. Kandi abava hehe? BJ. BJ yambu kandi turabakunda cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi turi hano kugira ngo nk'uko bisanzwe tubazanira ibintu biryoshye bya buri munsi. Ndabizi ko umunsi mwasohokeye Saga Plage, mwagiye kuryoshya gutwika. Siba hazi Saga Plage? Narageze muri ya ndirimbo ya Roriro ya mbere atugenjaye. Yayindi Saga Plage. Amasi Saga Plage mufisi yo mu Rwanda yitwa gute? Saga Plage mu Rwanda dufite nyinshi mu Rwanda. Ikomeye cyane twayitaho ku Gisenyi kuko naho twagera ndetse no ku Muhazi. Kuri Kivu ku Muhazi. Yes, ariko mu musanzwe rero reka nkubwira akantu. Abakunzi ba Cape Max baravuga bati uyu munsi mutubabare muhatwike. Ntabwo tuhatwika, ahubwo umuntu tugiye gutumira n'uri buhatwike. Aho rero ni Pole Bravo. Uhura nawe atubwira amakuru yiwe yatanguriye muziki. Mbese Pole Bravo wari umuzi? That's the first time. Ariko wasanzwe umva indirimbo ziwe namaze kumva nke, mbwa uno munsi rero ahubwo ngiye kumva amakuru yiwe aryoshye cyane, atubwira aho ageze. Yes. Pole Bravo hari umuntu ugiye kugira ngo umenye, ni umuntu washarinze link ye. Ndamureba ni uyu mutipe reka tuzamurebe kuko ndabona afite numero nziza zitandukanye, atubwira aho ageze ku ndirimbo ze zivuga. Ariko aririmba mu Kirundi gusa cyangwa ari nabonye ari percentage nyinshi aririmba mu Kirundi. Okay. Kuko message nyinshi Burundi natiki mu Burundi hari miliyoni zigera mu 10 z'abarundi batuye u Burundi. Iyo message bagera ya Pole Bravo. Ngabo iconzi kenshi cyane abarundi biwacu bakunda kuririmba ikiwabo. Ntabwo bakunda kumixinga indirimbo birabari. Kiretse iyo baririmbye mu Cyongereza bashiramo Icyongereza gike cyane, mugabo kenshi cyane ni Kirundi. Reka rero mbibutse yuko uyu Pole Bravo muri top 10 mu Bujumbura mu Burundi yajemo. Indirimbo ze zagiye zica muri top 10, ndetse twagiye tunamuvotinga cyane kuri Facebook page. Urumva ko ageze kure. So by the way, ariko nongeye kwifuriza abantu bari Kigali mu Rwanda Sana Radio, ndabashuye cyane. Ejo twari turi muri weekend relax muri Sana Radio tuganira n'abastari mu Rwanda, tuganira muri gospel music uko imeze. Ariko Sana Radio, thank you so much. Turagushuje ndetse Jado turagushuje aho uri i Kigali, turagushuje muri Sana Radio ikorera muri 98.0 FM. Rero turabona cyane hari i Kigali, ndetse n'abakunzi bacu bari Canada, Australia turabafite, buriya dufite abakunzi muri Belgique na France. Hose no muri Dubai turabafite. Babwire bakore subscribe kugira ngo don't forget to leave your comment. Niwibagire gusiga comment yawe, share, and niwibagire gushira na subscribe. And we love you so much, guys. Urakoze cyane rero, share, like, comment and subscribe to Cape Max TV. Alright, without wasting your time, this is the time as we see here. Wow, it is saa 9:07
saa 9:37. Ubwo rero umukunzi wacu cyangwa se umufana wacu arahageze ubu ngubu turabona batubwira muri reception bati yahageze. Reka rero tumwakire kugira ngo abashe kuba yasusurutsa abakunzi ba Cape Max kuko baramutegereje. Ndabona benshi bari online batubwira bati ngariye mumuzane Pole Bravo rero turagira ngo tuguhe ikaze muri Cape Max TV. Okay, karibu cyane muri Cape Max TV. Okay, karibu cyane muri Cape Max TV. Asante sana. Okay, Pole nukuri turaguha ikaze cyane muri Cape Max TV. Thank you so much. Okay, ngira nugambere ushitse muri Cape Max TV. Yes, yeah. Okay, uraho ikaze cyane uno munsi. Murakoze cyane. Okay, natwe turakoze cyane wikaze kandi turakwishimiye cyane. Ndabyishimiye. Merci cyane. That is nice. Uyibona bamwita Pole Bravo ni umuhanzi ukomeye cyane. Urashimana ariko cyane urashimana. So, shimana cyane kubana Cape Max ndakubona always kuri online. Yeah. Ariko Pole Bravo icyambere cyo turakwishimiye cyane. Karibu cyane muri studio zacu za Cape Max TV kuko abakunze bajya batwandikira batukubaza bati twabona gute Pole Bravo kugira ngo bazabashe kuba twakumvijwe none kuko abakunda imirya yawe inanga. Okay. Tutaragira kure ni ikibanje kubwira bari abantu bari kureba Cape Max TV. So bwa mbere ndabakunda cyane kubera naje sanzwe nkunda Cape Max TV kameme. So hama donc nocha saba kwanza bwa mbere ko bogira commentaire tukabona ko turi kumwe. Ababwira bakore subscribe. Yes, yeah. Museko subscribe hajya tukura hace hirabura. Vuga? Basheko subscribe. Araizi. Bakore subscribe. Mpora ndabibona ko bigora kuvuga. Uti bakore subscribe, share, comment, like kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu bya Cape Max TV. Obviously. Iyi ni show biz rero tubazanira muri Cape Max TV weekend time every day twahabaye kugira ngo tubazanire bifite quality abarundi bagezweho mu Bujumbura, tubazanire abanyarwanda i Kigali bagezweho, tubazanire muri Cape Max TV ndetse n'abandi bakora music bari muri diaspora burundize ndetse na diaspora rwandaise. Umusore twatumufite Pole Bravo. Iki wiyumvira uno munsi kuba uri muri Cape Max TV? So ndishimye cyane. Ndishimye cyane. How do you feel for really? So I'm just happy at all. Niyumve ko uri muri Cape Max TV, niyumve amahoro, niyumve donc wigaragaze. Asante sana. Thank you so much. And heza cyane. Heza cyane. Yeah. Ahubwo muze kuma umupira umwe kabisa kwera. Of course. Muze kuma nanje icandiko. Ese ko urashaka ukimana birashoboka? Yeah, birashoboka cyane. Why not birashoboka? Yes, birareka. Johnny Denny. Humura rwose, humura turabikore. Reka rero twihute gatoya kugira ngo amasaha ye kuducikana abakunzi bacu baradutegereje. Impamvu nyamukuru twakuzanye hangaha no kugira ngo wigaragaze kandi Cape Max TV bashe kuba yavuga ati warakoze ku bikorwa byawe irakwishimiye cyane yarakwishimiye yanyuzwe n'indirimbo zawe ndetse twagiye tubona uri kuri top 10 mu ndirimbo mu Bujumbura hari amaradiyo mu Bujumbura twagiye tubona kuma FM radio ari Bujumbura twagiye tubona uza ku top 10 twakubonye ku Facebook page twakubonye ahantu hose ndaragakura ati nakubonye kuri ndaragakura RFM Radio Ndaragakura, thank you so much for you muntu rwose mwaramuzamuye. That's very good promotion. Abo turasaba zira radio zo mu Burundi ndetse na radio zo mu Rwanda cyo twabasaba kugira ngo bajye badufasha zira Radio FM kugira ngo bajye batubasha kuduha izi vibe izi promotion. Usanga umuntu aririmba neza ariko abantu bakabura promo. Ikintu novuga kiri iwacu mu Burundi ikintu babuze cyane ni promo. Babuze promotion nico kintu babuze. Mugabo promotion iyo ibaye nyinshi abagira promotion ne bande n'aba presenter n'aba journalist. Ariko Emeline twebwe Cape Max TV turiya ngo tuzaca ikintu kitwa why the presenters iwacu cyane iwacu agafaranga. Ico nico kintu umupresenter utamuhaye inoti y'ijana y'idolari naco yakora yashishanya muri bin naco yakora burya uraza ukuri cyane rero ikindi kintu nagufasha amafaranga naca amazi. Yes.
amafaranga ntacyo amaze iyo ushaka gufasha umuntu ntufashe mufashe igihe rero agiye gutera imbere azakwibuka azaguhe something no njye nabonye the TV not TV sorry in general the presenters biwacu utabahaye amafaranga nta na kimwe bakora n'impamvu rero mu Burundi icyo tubuze ni promotion turazibuze kandi rero abapresenta bo mu Burundi ntabwo bitaho ama promotion y'indirimbo z'i Burundi nico kintu ca mbere iyo umusani wacu agiye ahanze arashaka kugenda muri Tanzania arashaka kuza muri South Africa arashaka kugenda hehe ikintu yirigwa arira promotion nico kibuze no hano rero muri Cape Max TV tugomba guca iki kintu tukagica I think we have to bring something like a judgment yes of that music of Burundi music yes. Not even the Burundi music even the Rwanda Rwanda is better than there is no Rwanda there's no Burundi mugabo mu Burundi is better mu Rwanda is better Rwanda is much better is better kuko mu Rwanda kenshi barabagira promotion naho atari nyinshi ati better kujya babakorera ubwo rero Emeline ako kantu rero tuzagaca turasaba rwose aba presenters ko akantu bagakosora yes okay reka rero tugaruke kuri Pole Bravo reka bantu twibwira gatoya ubundi we Pole Bravo ni muntu ki Pole Bravo ndi Umurundi yes mvuka mu Kanyosha i Bujumbura neza mu Ruziba okay tuvuze mu Kanyosha rero Ruziba abantu bacayimenya okay nkaba wizehe mu Burundi mu Burundi nize ku ishuri gitwa Lycée Technique du Millénaire nahejeje secondaire okay umwana wa kangahe mu muryango umuhira ndumuhererezi urwanyuma okay that's very good noneho watangiye umuziki ese ufite amashuri before watafite amashuri afite university cyangwa ufite kuko umuziki ukigenda abona urimo amashuri menshi so mu Burundi nahejeje yo secondaire ariko naciye mbandanya umuziki ngaha muri juste muri ni nka kaminuza mugabo donc si kaminuza vure mugana naciye mbandanya ishuri ry'umuziki ngaha okay abatamuzi Pole Bravo arubatse canke n'umusingo so ibyo ni biracyari compliqué cyane donc ndi umusingo waracyari umusingo okay Pole Bravo afite imyaka ingahe muri iki gihugu cya Africa sorry ntukatinga utaragera ngaho ubundi waje hano muri Africa y'Epfo ibyakuzanye n'ibiki so je nazanywe na business business let's get to a business tubona Bravo waje watubwiye ku myaka mfise imyaka 28 y'amavuko cyo biranashoboka waje business biranashoboka ryamana none abo Pole Bravo wisanze muri South Africa muri Cape Town niho uri gukora imirimo yawe ya music ababyeyi bari mu Burundi yes all right good ariko baritavye Imana abitabye bombi ihangane cyane merci cyane yabwo rero impamvu ni nyinshi uri hano ni nyinshi ubwo rero turagira ngo noneho abakunzi cyangwa se abakurikiranye Cape Max TV barimo barabaza bati mukomeze mutubarize Pole Bravo azaza ryari mu Bujumbura gukora ibiterane ndetse barabaza bati Pole Bravo abakubona he gute akubatakuzi cyo byose rero ni ngombwa ubisubize kuko muratwandikira dukurikirana online subwo rero byose ugomba kubisubiza kugira ngo ubashe kumenya bari mu Bujumbura mbese uzabageraho ryari ibitaramo ni ryari bizagenda gute kugira ngo ubashe kwigaragaza mu Bujumbura ese bigeze iyo Bujumbura kora concert cyangwa ntago sindasubirayo kuva shitse ngaho kubera nkwijije imyaka 5 gusa imyaka 5 Bujumbura utaragera hanga ugeze gukora concert yes nawe ndazikora mu Ruziba mu Kanyosha mu Bwiza mu Buyenzi yes mu Gakungwe mu Kabezi hose tonge igihugu cyose twaragikorera mu Burundi bakuzikuri hezi nabundi bazi kuri Pole nyene Pole Bravo that's amaza concert zakunda kuzaha Cape Town kora ndibuka muri 2014 muri 2016 Farias yari ngaha Lolilo yari ngaha barakora bakoze ama concert akomeye cyane wigize nawe kugira so je nashitse nga 2017 ni 2017 yeah 2017 nashitse bari bamaze kuvayo basanye ariko naragendeye ariko diaspora barantumiye kenshi nuko bashoboye baransapotinze ko yasinoye kubivuga ariko hari akabazo k'amatsiko twagiye kubaza ubundi ukora izihe njyana ya music koko tuba hariye tubona abakozi ngiye mutwabona ko ubundi wowe uri hehe ubundi uvuga injyano style canke reka tubyite
ukora gospel, ukora secular, ukora injyana bwoko ki? So je kawaida nahoze nkora gospel imyaka myinshi. Mugabo hari impamvu zace zituma ncanga kubera nasanze iyo dukoze gospel gusa biratuma umengo tuba turakumira abantu badasenga cyangwa turakumira abantu b'abayisilamu. Ariko nabonye ko shoboye kurimbamwe amahoro cyangwa nkarimbamwo imfuvyi nkarimbamwo abasambuye urugo ndumva nabo nyene byo bakora ko nabo ari abapagani nkarimba bari mu barabara hariho nk'indirimbo nise buruhukiro so abantu benshi barayikunze so niyo mpamvu rero canga kenshi so uravanga so ariko ndukuvanga ariko bishoboka ko ndukuvanga ntabwo ujya kure ya nuza babyita inspiration ntabwo ujya kure inspiration kuko niba inspiring umuntu ntabwo wishakira muri deep muri secular kuko nundi abantu bakuzi muri gospel. So je nico nagumye mvuga sinoshobora guca nemeza ngo ndi muri gospel kubera ni bimwe navuga tubadukumiye kubera muri kino gihe urabona ko umengo abakristo umenga abana baturaca turagabuye so rero kubera nanje ukuntu mba ndavyumva donc muziki nkora urumva ni inspiration urumva hari gihe mbona ndijijwe nuko umuntu araye inzara harakaribu no bishirundi bakora ku rukundo. Yes yeah it's not bad nakayemo gitwa I love you ariko ubundi gato tusigaye Bujumbura ugitora wasengeraga mu Taraza South Africa. Bujumbura nasengera mu torero gitwa Bethany Holy Church. Rirazwi mu Burundi. Yes. Uri mu Kanyosha aho wavukiye? Yes. Ninde pastor wari? Pastor wanu mu apotre wa Gervais Barore Bwana. Mani mumugisha. Yeah. Okay. So at the moment ufite indirimbo zingahe Paul Bravo? So at the moment I think now I have almost 20 songs. Hey. Yeah. So kwa nagize album ya mbere. Video nazo video. Video nayo ndafise album indirimbo 12. Indirimbo 20 za audio. Yeah. So ni album zira muzika. Audio video ndafise audio video en fait. Wazikore izo video wazikore nga South Africa canke wazikore mu Burundi? Yes, zose nazikore ahanye Cape Town. Oh, nga Cape Town yene. Okay. Usindirimba mbere twagute wakoze ya mbere gambere ugikubita ya mbere yakunzwe cyane. Yes, indirimbo nyinshi indirimbo ya mbere yani ugitangira music. Yeah, ijya ndimo unanipendeza. Iyo ya mbere. Yeah. So ni indirimbo ya umuntu wese ari nga Cape Town arayizi. No, ndavuze indirimbo ya mbere utangira gukora music. So ngi mu Burundi hari indirimbo natanga gukora yitwa Yesu. Ya 2000 combien? Hari nka 2014 gutyo. So maze imyaka 7 muri muzika. So maze imyaka ishika 15 muri muzika. Yes. Okay. Kwa nakuze nkora live. Yeah. So kuba tazi Pole ari muri music yize kano kanye Pole hari ikintu Pole yigejejeho muri music industry cyangwa bimeze bite? So music cyambere cyo cyurumva ingize kumeze urumva irama amahoro donc nigice cy'ubuzima mbayemo kubera donc iranyibagiza ibibazo iranyibagiza ingorane ndimwo hama kandi irampa abagenzi benshi so beside y'amahera urumva ndacari ko nkora ariko nibaza yuko Imana izocinzira ndiko ndabona biza Mo turabona mu Burundi music itera imbere ba Sat batera imbere ba T-Max batera imbere ndetse n'abandi benshi tarondoye batera imbere ni byiza cyane bagura amazu bagura iki indirimbo zarabakije none ku ruhande rwawe hari akafaranga kari kwinjira cyangwa uko utajya kumenya niba kwinjira so abarundi sinzi mu Kinyarwanda ukuntu bayivuga ariko abarundi baciye umugani ngo akuzuye nikamuriko urumva rero akuzuye nikamuriko en fait undavye gusa ucibona ko music ishobora kuba ifise ikifasha kuri jewe no genda nakurebye mbona ufite amafaranga yes nturi kure kubera umva nije ni supportinga umva ndayafise muri make kujya bavuga ati kenshi aba fans bo mu Burundi bakurikirana kenshi indirimbo zo mu Burundi kubera iki bakunda kuvuga ati indirimbo zo mu Burundi ntabwo ziriha not kuriya ntabwo ziratera indi ntambwe. Okay. Ukuntu bibona n'ukuntu ugikurikirana nuko watanguye wowe ubona ntabwo wako waratera imbere kuva aho batanguriye gushika no so umbaje ikibazo cyiza cyane kubisanzwe uravya umuziki wari kera kuri ba Chancha ba Misi ba Polineri kare bagitangura hari leta yari birimwo urumva leta yari birimwo no kuvuga hari ibiteramo byitwa amahoro ugasanga ni igiteramo cyitwa amahoro mugasanga rimwe na rimwe ho mu gisagara bagikorana igiteramo cyahujije aba artiste mugara muri ibe turimwo abaririmbyi leta urumva
nta giteramo na kimwe usanga leta yateguye abaririmbyi bahuriramo. Rero ni ukuvuga leta n'umuvyeyi wa bose, ni n'umuvyeyi w'abaririmbyi. Ni ukuvuga rero atarimwe mu baririmbyi, urumva abaririmbyi baca bigwanako, abanyarwanda bavyita kwigwanaho. So urumva baca bigwanaho, rero abaririmbyi bariko bigwanaho ariko uriko biraba neza, bariko bakora cyane, umuziki uri imbere kabisa, uri kuja imbere cyane. Ndabibona. Ni uwahe uvuga ati mu Burundi kuva aho yatanguriye umukurikirana gushika n'ubu yamaze gushikaho uvuga ati thank you so much my brother the way aho wavuye naho uri ubu n'umusani waho ukurikirana cyane? So je ndakwigana cyane Kidumu. Okay. Ndakwigana cyane Kidumu Kibido, yes. Kuno nyine abikora neza cyane. Kidumu Kibido aho uri utwumva muri Kenya Nairobi tuguhaye Yambo, dore uyu mugabo uri hangaha aravuga ati ayitwa Pole Bravo, aragukurikirana cyane. Rero aho uri muri Nairobi please dore nguyu umuhungu wawe. Musubize kwanza Kidumu aho. Banza umusubiza aragukurikirana Kidumu Kibido. Ego nibaza yuko ashobora no kuba amaze kubimenya ko ndamukunda kubera benshi bamaze komanta ko ndirimba nkawe. Yeah. So rero mva hari ndamwubaha kandi ndamukunda kamera. Uvuze uti Kidumu Kibido no guha inspiration. Mbese nikibona ninge ntibiratabwita gute? Twavuga ati ni feelings iyahe yakwinjiyemo uririmbe nka Kidumu cyangwa wifize nka cyangwa umukunde nka Kidumu. Why Farious? Why not Farious? Why not Lolilo? Why not Satbi? Ni benshi cyane dufite mu Burundi. Why not Felix? Okay, so Kidumu n'umuntu donc novyita n'umuntu yigenga, n'umatise yigenga. Ubiravye n'amajambo yandika ntacagura. Urumva rero namwumvirije kenshi indirimbo ziwe ndazizi nka zose. Hama donc namukwikenye cyane, hama nisunga nivyo yandika n'ukunaririmba byose rero cyane isanga donc ndamwumva cyane, ndamukunda no witwa Arkeli. Babiri, so abo babiri nibo bantu cyane nagiye nita ko. Kugeza kano kanya Pole Bravo afite manager? So ndafise team. Iyo team ni nka ijeje management, ni managingira Facebook yanje na YouTube. Ariko ntabwo nico tuma project kukwirikira niyo ya mbere dukoranye nabo. Rero muri makeya muri South Africa canke bari mu Burundi? Yes, bari ngaha. Bari ngaha. Kumwe ngamukorana. So hari abantu bagufashe mu gute okay, hari abantu bagufasha, abo bantu bari hano mu South Africa bagufasha? Yes. Okay, hari ni team iri mu Bujumbura igufasha ariko by the way. Ibujumbura ntayo kabisa gusa. No gwasonga kwawe. Donc iyo ngani yifasha kugura visibility also. So niye ntumbero ufite muri music yawe kugeza kano kanya? So mu muziki wanje ndifuza ko ibindimwo abantu bavyumva. Nukuvuga impamvu ndirimba donc nuko shaka ko ivyo ndirimba abantu bavyumva. Urumva kubera ko ndiko ndirimba ibintu bishobora kubafasha. Nico tuma benshi iyo bumvije indirimbo zanje barumva ko sinandika nkuko abantu bagikina. So urumva donc fisi ntumbero ko ibyo ndimwe ibintu mfise ibintu nandika abantu bavyumva. Je narizi ko ugiye kumbwira ati nkora unyenspire ni Diamond Platnumz, niko benshi bagiye bakunda Diamond Platnumz cyangwa Harmonize cyangwa, ariko biranangaje uvuze Kidumu Kibido biranangaje cyane buri. Kidumu Kibido ni umugabo wubatse, ni umugabo nawe ufite respect muri music, ni legend no yeah. Kandi indirimbo ziwe ziracyahitiye. Naho indirimbo yigeze kuririmba 30 years ago. Umuntu wese arahaguruka akayitanga. Umuntu wese arahaguruka akaririmba. Urumva ko aririmba ibintu biri really. Ngiye nemera mbonye rero buriya. Ndabeshya? Nta magambo aha, nta magambo dushaka. Iyo uvuze Kidumu, ukivuga Kidumu Kibido uri kumukirigita kuko Kidumu Kibido ni live. Ntagashakisha. Ahubwo nibuka igihe yaje ngaha Kidumu, twari ngaha Maitland nyine. Igihe yaje gukubita umuziki, yakubise live indirimbo ya Jibe Mpiana. Live y'ingana. Na n'umuntu umwe yigeze kumwegera hari. Niyo mpamvu ngira ngo rero Pole Bravo nagira ngo byuvuga bya break. Mbese uri live cyangwa uri playback? So Jendi live 100%. Mu ndirimbo zawe ufite zose kama karirimbo kamwe tekanga kakoza abantu ku mutima
kaduherera So reka nkubaze niyo ndirimbo ukunda muzi wanje iyawe nire sotse vuba y'urukundo I love you. I love you So urakunda none ninde ukunda cyane we ninde ukunda cyane gute muwe ninde ukunda cyane juste urukundo na madame wanje Oh Sam Jemu na madame wanje kameme iyo utimuhereza aho gutimuhereza yeah So okay yeah I love you I love you I love you I love you hey I love you I love you I love you by my side waserutse wuzuza aho bari basese ubaka ibyo bari babomoye ndagukunda ingabire yanje iva ku Mana everyday waserutse wegeranya ibyo basazaje abamalaya abavyonzi n'abandi basiba urukundo bantesha umwanya bampombya waje unyuzuza twajanye love you love you I love you I love you I love you I do I love you one more time I love you Fasha I love you I love you I love you Oh my God This is amazing Thank you so much se arahantu wumvise arahantu yaririmbye heza cyane numvise cyane waje kuzuza aho nari nase aho bari aho byari byabomotse aho byari byabomotse we waje kuzuza urumva aho kanu kumva gute mu ntege zawe nkeya naje kugustena yes to soutenir yes something like that no this is amagambo meza cyane ni kirundi cyuguruye kabisa cyiza cyane amajambo meza cyane rukundo waje kubaka ibyo bari babomoye aho ari abomose waje kubuzuza kandi urahubaka ntihasubire kandi kubomoka neza cyane no amfete ari gukora neza kandi ijwi rye ni ryiza cyane thank you so much ari gukora neza urumva abantu muri minsi bari kudufrapa gute ajya kuri stage ukabona hari abantu baririmba ukumva wapi kabisa nk'ubu jya ashobora kuvuga ni runaka aririmbaga nk'urugero nka Knowless ubwo aririmbaga Knowless yatangiye wapi ngo ntibizavamo mbwa Knowless igihe yatangiye none ahubwo ijya muziki yatangiye kera niyo myiza kuruta no ubu Knowless arimo ubu kubera kina music Knowless arimo uyu mugabo ugiye kujyamo kubera Cape Max thank you so much thank you so much yo kumuzamura zamuke muri 2022 yes because urumva afite intumbero kabisa afite ijwi ryiza ijwi ni ryiza cyane none what do you have the next song wateguye ndiko nkora ino video hariho video ndiko ndakora yino ndirimbo mpejeje kuririmba okay so rero izo jabona itariki imwe y'ukwezi kwa mbere video rero isohotse nzoca nzana igira kabiri n'indirimbo izoba yitwa mpita bavuma indirimbo izoba yitwa mpita bavuma yo cyo baravuma no donc nguma nkora bavuma abandi baroga abandi ukibona iyo ngoze bakavuma bakora kandi bakaroga abandi bagakinda ngabo jewe kuri step nguma ngwanda mangwana kuri step kugira ngo ngabo bakaguma bavuma iyo niyo ndirimbo igiye kurikira mpita bavuma bakana hano abazimu barashya
hano abadayimoni barashya abadayimoni bagomba gushya urumva iyo titire iyo ndenganye bakavuma mugabo je nkaguma mbandanya nkora bavuma mbandanya indirimbo wayikoreye muri studio nayikoreye muri B studio ni kuvuga Mugisha on the beat we yakoze beat ama ikikorerwa mastering na mixage muri Question Studio. Obviously twakoze video murakora video. Yes. Video imaze urebyiza gutwara beje y'amafaranga y'amarundi. Reka tushyire mu marundi no tamarandi. Tushyire mu marundi. So mu marundi zoitwa nk'imiliyoni 3. President, tudashyize marende ari 20,000 25,000. Yeah, ni hafi ya nushyira mu marande oya ni ma 15,000 amajanga. No, sishaka na marende shaka mu Burundi Bujumbura batwara baraza bati twakoze video ya miliyoni 80 z'amarundi. Washaka video ukayibura. Ukabona Satibi yaje yakoze Satibi video atwaye bijangana miliyoni 100 z'amarundi. Miliyoni ukayishaka ukayibura. T-Max indirimbo twe miliyari y'amarundi. None nawe ugiye kumera nk'abagabo. Ugiye kuri ariko miliyoni byose birashoboka umva bivana ibyo bakoresheje kubera bivana n'uwa mushutinze ku video izasa. Yes. Urumva video ntabisaba amafaranga menshi. Ariko Emeline miliyoni 3 z'amarundi is not a joke. Na amafaranga menshi. Yeah, en fait na Justin of Gishoboza nababwiye ko hariho abantu bari nyuma bagizwe ni label yitwa Iragi Music. Iragi Music Academy, so nibo bayihagarikiye. Now why Iragi Music? So babigize Iragi Music kubera bashatse ko umuziki ndiko ndakora uzo biragi dusigira abana. Usigira abana bazaza. Yes, yeah. So rero abone bari ko supporting no video ihagaze kuri 2 Wakari wavuze uti wamenshinize guverinoma y'u Burundi ko wari ahantu bigeze noza barakurikirana indirimbo z'u Burundi. Yeah, ariko ubu kabisa urumva turavuga ukuri kwa hari government ira ntitungabanya mugabo ntidushigikiye mu muziki umva ntiri kwishya mu kuboko. So nicyo basaba guverinoma y'u Burundi aragira ngo indirimbo president namuravye kuri social media umunsi umwe bona president yavuze ko ari umujama w'abajene yakweje terme ko ari umujama. Yes, yavuze ko ari umujama w'abajene. So rero natwebwe turakeneye ko turakeneye ko ubwo bujama donc acha bushiramo nyene n'igikorwa donc tuwe kumwe nyene wana bajama na 5 mazihana n'inyama muracha musange. Ariko Emeline president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye siko yitwa yitwa Ndayishimiye Evariste ari kuri ari gukora because nabonye azamura sport cyane arayizama kandi akunda na entertainment cyane. Ico nzi mu Burundi gihari nico twamushimye cyane akubwira ati iyo ufise talent cyangwa ufise ikintu wishoboza uzana gishikiza imbere turabico kintu hama tugigufasha. Yari yatanguje n'umugambi w'abajene bakaja hamwe bakaba imitahe yavyageze kwa mu gihugu ya cyari kintu ciza yo haba bose akazi bahejeje ishuri. Iyo ufise umuga shikariza imbere umuga wawe hama turabu uyo muga wawe tugufashe kugira ngo utere imbere. Nico kintu cyane ibyo nibyo president wacu His Excellency yavuze ati mwihangire imirimo haguruka mu no usanga umuntu afite masters akajya gusaba akazira imagine what's wrong with this guy ufite masters page ndiranye gusaba ashobora kuba yarangize university akarindira kajya akazi kiwe muri leta aho kuvuga ati reka nishire no kudandaza itomati canke nigire basi no gushona naho nize ubuganga byaranze mugabo igibindi kugira ngo no Emeline hari ibintu bigomba guhinduka abagana b'abana b'Ikigali ngo bigomba guhinduka kwasa umuntu afite masters agiye kwa applying CV ahuriyemo n'umuntu ufite certificate bara applying that's make sense. Thank you komeza wihangire imirimo ukomereze muri iyo muntu urimo and we like your vision and no matter what we will support you. Thank you so much. Yeah, so twihuse rero turangiza gahunda yacu uyu munsi Pole Bravo nicyo abwira abakunzi tutaragira ku bakunzi ikintu basaba guverinoma y'u Burundi at moment. So ikintu nashaka kuvuga kuri government y'u Burundi nayo nuko yotunganya ukuntu haba inzira y'ukuntu ivugana haba isoko ryo kuvugana n'ishami ry'abaririmbyi kubera hajyanye mu shami ry'abaririmbyi niho hari ivyumviro vyabo. So bango muri ministeri y'umuco na siporo y'u Burundi bwo
urumva ni ukuvuga ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama na Amicale Musiciens urumva ibyo byose biri mu artiste rero ni ukuvuga amakuru aho hantu iyo abaririmbye aho hantu bafiseyo ibibanza no hejuru hose mu gihugu urumva perezida cabimenya ubushikanga donc bica bigenda neza ubiravye umengo nta migendanire ihari cyane yes yeah connection kuva muri leta na media mbese hakabamo connection kuko n'ubundi the end of the day urubyiruko rurarukeneye so thank you so much rero twikaze gato niki wabwira abakunzi bawe bari Bujumbura barahari cyane cyane abakurikirana bari mu Bujumbura ku maradiyo atandukanye barakurikirana niki wabwira? Okay, so ku bantu bari kure yacu urabona turi mu mahanga kandi runo rubuga rurugaye kuko nta bantu batuzi abarundi bari hano uwo baharura je n'umwaka urashobora guhera tutabona n'abarundi barenga 10 so bisigura ko ntantu hahugaye hagoye cyane amateleviziyo ngana naho n'ibindi urumva ururimi kugira ururimi turuteze imbere mu mahanga birasaba ko bwa mbere tugasupportingwa nabi wacu bari hari umva ndirimba mu Kirundi kugira abantu bo ngaha bazikunda cyane ndirimba mu Giswahili nuko babanza kubona ko abi wacu badufollowinga ku marezo so kubera tutari kumwe ama media mu Burundi cyo no yasabana kudushigikira hama n'abanyagihugu bose b'u Burundi abene wacu bakadushikira ku marezo social umva ya donc bakadukurikirana kuri YouTube, Facebook nkaje no kuri Spotify hose biriko kuri Apple hose biriko surumva rero badukurikiranye hajya biroroshe kubera bari kwadutera impunga yes so ubwo rero dufite ibibazo bibiri tugasoza ikiganiro ikintu gituma upushinga music yawe mbese ahantu ukura income hano muri Afrika y'Epfo wakazi Paul Bravo ari muri South Africa Cape Town naho akorera music niho rero turi kanye muri studio niho turi kubakomeje batwandikira turi South Africa Cape Town babwira no bakunzi bacu kugira ngo niho ukura income mbese okay after akazi urakora thank you so much Cape Max TV ubwa mbere bwo manje kwa no gushemira Cape Max TV thank you so much kubera Cape Max TV naje nayimenye bagumanduka indirimbo mbona handitse mutuntu Cape Max TV so naciye mpitamwe kuraba neza uko mukora kuri Facebook no kuri YouTube nabonye handitseho Cape Max TV so candaraba mbona mukora neza nsanga nta muntu atabazi nije gusa ntari ndabazi so rero urumva naje nabamenye ndavyishimiye rero ndashimiye Cape Max TV hama kubijanye n'ubuzima bwanje bwa Cape Town nabivuze ndadandaza ndadandaza cosmetics nawe ukeneye makeup nimba ndabona umuntu ufite amarena meza so amarena nsa neza mu biganiro yes ama ikindi kibazo nashaka kukubaza sorry ni message iyahe wabaha amaradiyo mu Burundi kubera kenshi abasani bararira cyane kubera iki amaradiyo mu Burundi batavuza indirimbo cyane zo mu Burundi bakunda gushira indirimbo zo hanze cyane neza cyane ikibazo cyiza cyane dada icyo nashaka gusaba Burundi ama media yaho nuko tugeje tukaraba ngaha misi yose ndiko ndumviza radio KFM canke 1FM kenshi nkunda gusanga n'indirimbo zo ngagusa ziguma zihaca donc umunsi wose 24h mura nibaza none South Africa gusa ikundi vyiwabo hari nza hivangamwe umuntu usanga ari uza gusanga ari Chris Brown ugasanga ni bari muri Amerika bakeya rero no kuri Facebook wuguruye uzone ibintu bya South Africa gusa no kuvuga barakunda igihugu cyabo no kuvuga barakuvura kuvuga jendi ngaha muri Table View turi ngaha Metrend nuguruye Facebook mbona ibintu biri impande yo ngaha Set River nkabona Goodwood nkabona ahanye na hafi ya location muga mu Burundi iyo uguruye Facebook sinzi ko barabihindura wacibona ibyo muri Amerika ibyo muri Kenya so rero nashaka kuvuga ama media yaho nayo nyene aragomba gukuvura abantu babo so rero ni nk'icyo novuga bagakunda ibintu byo mu Burundi hama bagombye hanze bagacanya kuraba diaspora bwa mbere hama bave kwa diaspora bagacha bashiramo bakeye n'imbere ba Diamond cyangwa abandi yes fumasi muziki yo hanze bahe 20% ngo imiziki wa abarundi abasene mu Burundi abanzo mu Burundi bagomba gukora cyane iyo bwabaga kugira ngo birirwe n'umuziki w'abanyamahanga uri mu gukora cyane bakore cyane ingufu yo gukora ahubwo aba baca intege
bajya bateza kubagirira promotion kugira ngo imiziki itere imbere. Yes. Bimwe bavuze Yes. inyuma ko bashaka kanoti. Nuko nyine. Bigomba guhinduka. Turangiza ikiganiro cyacu rero ku bakunzi bacu ba Cape Max TV rero dusoza hano ku musozo wacu ikiganiro cy'umunsi twari turi kumwe na Pole Bravo muri studio za Cape Max TV, turi kumwe na Emeline ari hano, nanjye ubwanjye uko mubizi nitwa Juda Manzi. Mwakoze kuba natwe muri studio rero za Cape Max TV. Mwiki wabwira abakunzi ba Cape Max TV ubafacinga kuri kamera hariya kugira ngo babashe kuba bagira icyo bafata cyanyuma kugira ngo unabasezera bahayambu noneho tukazahura mu biganiro byacu by'ubutaha. Yes, so abakunzi ba Cape Max TV ndabakunda cyane. Hama nashaka kandi cyo ndabasaba ikintu kimwe gusa muganda kibasaba nciye bugufi cyane kubera ko iyi Cape Max TV murabona ko yamaye jambo no kuvuga n'abantu beza. So ndabona ari beza kurukoba no mu mutima kubera twasangiye nifana ngaha, so nifana ngaha ndabona ko twasangiye kabisa. Ishireho zose. So rero nashaka ndagusaba ikintu kimwe ariko ndagusabye nciye bugufi cyane. Ukore subscribe kuri channel yawe ahanyene ukikora bakino biganiro ndabona mu ruhande rw'uburyo hari hano hatukura handitse subscribe canke s'abonner mu gifaransa ucufyonda hajya hamara kanwa cyo kakengeri ucugafyonda ko kugira ngo uzurabona yandi makuru kuko bakora neza cyane. So rero bikoze uzakoze cyane, Imana igwezagire, ndabakunda cyane. Nakoze kuba natwe rero nguwe rero yari Pole Bravo muri studio zacu za Cape Max TV. Uyu munsi nkuko bisanzwe rero yari weekend show busy rero tukaba twirangije rero harahiye arahatwitse umunsi wacu umunsi Pole Bravo. Naho utaha rero mwakoze kudukurikirana, mukomeze kudusupportinga ku murongo wacu wa YouTube channel mukurikirana Cape Max TV, nta ku murongo wa YouTube ni kuri Facebook ni Juda Manzi. Uyu mugabo cyase umushinga nahe mubona ngaha mwamusanga kuri Facebook nawe yitwa Pole Bravo, ndetse no kuri Facebook page, kuri YouTube Facebook page yanje ni kuri Facebook page witwa Pole Bravo na kuri YouTube yawe. Yes, rimwe nyene. Okay, cool. Mwabyumvise rero, thank you so much. Emery nicyo wabwira abakunzi ba Cape Max TV ubarangiza tukarangiza tugataha. Abakunzi ba Cape Max TV kuri turaryohewe cyane kubona twabazanye ikiganiro kiryoshye cyane kuri uno munsi twiriwe na Pole Bravo. Yaduhaye ubuzima bwiwe, ukuntu yatangiye kuririmba, nico cyamuzanye ngaha mu gihugu cya South Africa. Turi muri Cape Town kandi Cape Max TV ikora ibiganiro biryoshye cyane. Nimwibagire kuja muri YouTube, Facebook kurekura comment zayo, icyo twakoze cyiza nico twibagiye, mudusigire message hajya kugira ngo ibiganiro bibandanye neza tubazanira. Thank you so much guys. My name is Emily. Bye.